Roju whakahinga ka tuku te mania, ka te awhi te uainawa, hei aha hei. The government must immediately end its criminal procrastinations on this issue. It is high time civilised multicultural attitudes took over from the ignorance born of white racism. I te hina tore haere te rangatahi Māori i te tata haere te reo Māori ki te pari o te rua. A ka ki te rātau ko ngā kura tētahi kauwaka e ora tonu ai te reo Māori. Haere mai, haere mai, haere mai. Too much of the responsibility for deciding whether Māori should be taught or not has been left to the headmasters. This lack of direction from above must cease. I pehi ake a ngā tamatoa i tētahi huinga rangatahi Māori i te whare wānanga o Tāmaki Makaurau, he mea karanga e a Horangi Ranginui, Walker. He mea whakatūwhera tēnei rōpū ki te kakari atu i ngā mahi kaikiri, me ngā mahi tūkino e rangona ana e te Māori. Ko ngā take pēnei i te ngaro o te reo me te whenua, ngā take mātāmua. I te upoko o te ika, he mea whakatūwhera te Māori Language Society i te whare wānanga o Wikitoria, me te kāreti whakangungu pauako. He akonga e nei e ngā kaunui ana ki te reo me tōna ahurea, a kia rātau ko te whakaako tētahi huarahi e pakari ake ai te eke a te Māori i te ao mātauranga me te whakawhanaungatanga i Wainganui ngā iwi o te ao. I whakakotahi e nei rōpū e rua i raro i te mana o te huinga rangatahi, a nā te tautoko mai o etahi rangatahi i kohia ai e rātau ngā waitohu toru te kaumano, putanua i Aotearoa e karanga ana kia whakaakona te reo i ngā kura katoa.